ukukhohlwa kuhle kodwa kubi. Ukukhohlwa kuhle, ukukhohlwa izinto ezimbi. Njalo izinto abasenzezo la ekhaya kuhle ukuyikhohlwa noma zingakhohlwa kodwa kuhle ukuyikhohlwa. Kodwa manje mase sikhohlwa ushembe. Indaba ukuthi sithuthunyiwe. Iphunda nje lezasikhohlwa ilokhu ukuthi sithi ushembe uthunyiwe. Shemba kathunyiwe muntu. Shembe phelele uNkulunkulu akekho omnye uNkulunkulu ngale emva kwakhe. Ngo-88 phelinyanga ezulu imoto beyishayelwa yiyo, ishayela ngomjimbo nangadwele mhlawumbe ubamba kanje umjimbo sandle sayo sokuncela mayiwindi ngalithi isho ukuthi azigijime imoto mayiwende umjimbo uthi lo sandle sokuncela ithi azigijime imoto mazima phakama isandla sithi zobheka zonke ezizofika emuva. Ngafundiswa-ke staff ngiyakwazi ukushaya imoto yashayela unjilo wathi asiphakama isandla athi ngizokwehla kumele kumbili gijima bese ngiyoguqa ewindini ngilayethe kuthiwani kwakume sasiqeda ukwela imbekamusi siwelile siza la ekhaya kwakume ibhongolo endleleni kuze ibhongolo qhutshwa ngabafana abayithule inkomo kwakuze ithuba zolebrand kufuneka inkomo ziyosela uthi biza wena siphusha kuze la bafana bese uzana nabafana bagijima bafana bese ubuyisho bathula apha ekhaya lapha uthi gijima nimbizi imili khonyeka ngikuze embona yasimi sithule sibuka bengotini kanti iyakhuluma isibubo mina ngisiza isibubo wafika umnumzane gijima nezingane futhi baba ngiyakho lebongolo uthi umnumzane yebo baba uthi yabona nje bimela isikumangalele uNkulunkulu ithi icela ukuthi lishonele namhlanje ungasekho wena emhlabeni icela ukuphila kwakho lembongolo uthi baba hawu baba ngoba ngenzeni na ithi wena namakhosikazi akho hlezi kahle yona uyifuyele inkomo inamfazi ngakho ngicela ukuthi amakhosikazi akho akenze ubuhlungu lokhu yona uyizwisa khona ukuyibeka neinkomo engenamfazi. Hawu baba uyafuna ukuphila yebo alishonela namhlanje usunikezele ibhongolo umfazi mangabenzanga lokho yahamba sasuka lapho unyaka lo wesanikezwa ngawo le yandawo yakwaNdunduli wona nyaka lo wesanikezwa ngawo le yandawo kwaNdunduli unyaka futhi lo kwathi ubaba akazi ukungena la ehleni amaphekula aphimbile ephakameni nasentanda setafule safika la ekhaya ngo7:30 ebusuku yathi mayifika lapha sayiphika imigqomo endleleni sayiguduza imigqomo sedlule wathi asiyele etafuleni futhi ngo7 ebusuku asetafuleni kufanele kubone labo kuthiwa balinde mina wafika wama ngo7 waphuma emotini wathi baphi wathi akho muntu wathi shaya imoto yomfana sekuhleni washaya imoto esazongena la ekhaya. Amen. Ukuthi sithuthunyiwe iphunda nje lezasikhohlwa ilokhu ukuthi sithi ushembe uthunyiwe shemba kathunyiwe muntu shembe phelele uNkulunkulu akekho omnye uNkulunkulu ngale emva kwakhe. Nkosi yamakhosi.